this government is on a salpa mode. Salpa म्हणजे कन्नडान कितें लिटल मुखेलमंत्री पयर गेल्लो इलो कन्नड उलयला. आतां this government was formed with MLAs being salpa. Secondly, this treasury of this finance department has salpa funds. Secondly, जे सेशन जाता असेंब्लीचे ते सल्प जाता. जे आन्सर आमकां एलिक्यून दिता इनकम्प्लीट आन्सर ते सल्प मेळटा. आज गोंयचे जे विजन एंगल आहा ते सल्प आसा. लास्ट आमी सल्प ऑपोजिशन आमदार उलय 7 आहे पूण आमकां विश्वास आहा की 7 आमदार there will be maximum performance, minimum opposition, maximum performance.